Hoi nore tiwi whakawhiti atu a te karere I te moana tā pokopoko a tāwhaki ki te rapu ake I ngā whakaaro o te iwi Māori o Poihākena. E pāne ki te kōwhiringa pōti o te wā kāinga nei. Poihākena te taone nui rawa atu o te pāpaka nui a Māui, kei waenga I tōna taupori te Māori e nohoana. Ko pire hōhua o ngai tūhoe, 23 tau ki konei. Pera anō hoki a Tina Dudley o Ngāpuhi. Ko Beverly Broham o Ngāpuhi anō, kua 26 tau ki konei. I nā te pātai, I roto I ngā tau e nohoana ki konei, he whakaaro anō mona take tōrangapū o te wā kāinga. Mahu e katoa atu e rā tikanga. Tai tunu tō rātau whakaaro, a pepene I au ne kua māngere. Ko te mahi, me te whai tautikanga oranga, mō rātau whānau te pūtake e hunuku mai nei rātau ki konei. I nā he mahi uaua ki te piri ponotonu ki ngā pōti o te wā kāinga. I tēnei wā, neke atu I te kotahi rau, 20 nā Māori kai konei e nohoana. Ko te nuina kai Poihākena nei, engari ka roa ke te noho ki konei, ka whaidsia ke nā whakaaro, mo nā āhua tōrangapū o te wā kāinga. Tukuna mai e tahi pepa kia hau hoi no ka haina I atu ka whakahoki atu, ka tuku atu, mutu atu. Engari mo tēnei uri o Ngāpuhi, kua kōpura mai anō te mumura ki ngā take tōrangapū o te wā kāinga. I've had a lot of dealings with hone in the past. I mean, I've worked with Manamutu Hake, with our Matua Maturata, Eva Rickard, the new formed Mana Party, which I'm a member of. My brother, Kiri Amapene, is the candidate. What I do feel sad is, Māori going against Māori. Would have been nice to see, the Māori Party and the Mana Party unite and go against the others. I nā kua tahuri te nuinga ki te whai tūranga tangata whenua o konei. He pai tonu, hei āwhina, I a koe, nā kānhoko I konei, te tahi tō penihana. No, I'm not a citizen. Not an Australian citizen. I'm still a New Zealand citizen. Ahakua tērā ka whai tikanga tonu ia ki ngā huanga o konei. Ahakua nā whakarireke ture manene o te tau 20 mātahi. I nā he uaua ki te pare I te taha Māori ki Rahaki. They says, oh, no, I'm Māori tūturu, I'm through and through. I says, well, you know what? They can't change what's running in my veins, it's just a piece of paper. But the thing is that you can make your life a lot easier here in both worlds, have the benefit of both worlds. You can survive anywhere as long as you apply yourself. Hei tā rātau anō, mena he huarahi hei whai mana kai tōrangapū, ko tēnei. First and foremost, we need to be looking at our people living at home, and improving their lives, improving their situations. Hei tā rātau, mā te rāpea ka whakaaro nui ake te Māori ki te noho tonu, ki te wā kāinga. Tini Molyneux, Te Karere.